semua. Hanya dari kami ketinggian kami election kebangsaan long aku itu pernah memang ada. Kalau cibon, di pihak jeng itu kata jengkili, kawasan semua port lai, ida bon bahagi kam wada lai, anda mentari masalah apa ke jylla ke district ini, apa ke jendela health service council, jeng itu kam wada lai, wada bon bahagi kam kena kerja ketua ni, wagawina konsentam ke jendela alfabet, wa wandra haga house, hajing ïalam nga kamu nga wampai jaga tega department dari ye the pass ga house teman gula wa teman ain dari yo pile wa hapo ga serentem da pemsia gi ga yang tin jentia hapo ga tega hata po tega serentem te jing to wa gani wa sase budawan dengan jing ado nga wa to wa amenno yaga yo ben kreno yaga amenno yaga executive menambah yo pinang por hang semulai ada ini semua battery ada system ter ele iya o ya be ikam jam ele iya petok ni konsla de bon bhag tagi chimi bon ba ro stakeholders hajing to wagani kam na khuri nang ba stong na khuri tu gi daloi ki no chongstong o am tagi o kamnu o ya chim ya no snyang jimut hajing to wa kamnu o pcha pencong metia ya gani ga schedule then exakben the world lanti the file the po chedeli the sa go haga meet yung honorable minister yung union home minister Shri Amit Shah ji te yol tile wa man po cha thong te gani ka ban sa tin wa yo bodin beng ya yo penman yo pen kreno ga yo pen kleno ga ma yo pen wan amen no ka schedule hapo ga meliang i nampak kadang man amen ni schedule dang yo da bon ba cha yo mentoi ke ri te burung i ado gi article dari funding ado gi bon gi yo bo cha chogi ke te to thonga wa hagani ga sasebuan Atau nak lihat untuk TV skills kan yang bapin podium sebab faham hak ni ke election. Itu ada satu iman wa lambai kam ada kreo teman ngayo kat ni pai pa abon wa ya sentrat nga tapi o to wa bot nga to mayai nga yul tile wa lambai jing mayai pai pa lambai kam jang wa de presiden yul tile biang poi ba chetong. Ek message mana ke kata ko ikwa man penskun nak lihat untuk pikir kandidat yakin 100% kita pikir kamtam ya kita bah konstituensi kita pikir. Kepat IAP yang kita iba yung senawa PUM kejo usur kejo yadur UM kam hiji ini mohon chajmun bicar pai kam jam yung bicara kam yung hiji to wani kam mana wa kepat pile wa sarkar hapo ga mila hapo megaliang to dalam NPP da ka full majority government kaman ko list them pura ke ongka pura handai china sarkari hetai har social yo assignment kwa full lama yung LPP kadang yo iwan ra ga jimtoy o pair hapo ga jylla ado ga ri ado chirong thaw min ha UP man pair ga ga pa chinchar hapo district teman duna jigar ku mil se pa yaman ha Delhi man em sencara BJP handai wa state sencara congress ka nu jindo ga jingar ku handai yam kami wa grupa de peba o sa tho yo em kami jet yang kam kandidate ka na NPP wa kadang yo jimtoy kam pun cucu ne mentaga namda ilong salang kam tu la yam pho pe chong thau Bagus pun ya tu mungkin dia tamar ba kita jubon kita jumpa jumpa akan ke parti kita nak lihat untuk ikwa pan penskun lo ni kan itu naman ko ka as usual man kajing keno ko party dem mai go bon ko man mong man hepo rang em kongres keno gi kongres ogi kongres bamsap kongres khang muyong teman wanang sarkar NP keno ite ni kajing keno to em mai go ite memang ada pair ite andai ke party i ka mate UP dai labu honorable chief minister ngi kor ke sangma UP da bon bha ji to da bon ma ki scheme wo wan rau dari UP wa UP dikman da wagi ka gi da ben po hado gi chong ki thao wa chagi dong po gi scheme po ji to oro atib gi ya party atib yo korot sama chief minister da ba okra chief minister ngi chibenta wa kong santam nga wa kamu MDC manarpo hasen hagthong nga kwa o yagni sengkor wa hapo ga disikon silong i wa chna ani knang wa ginu bru mi de ki particular yaga kamkor na ba yo bon sena hagni ge sengkor bon gi je ekor chopa handai kni ge jing ekor chopa pen wan ra go jing ma ge wan ra ge jing sang hapo ge chungkha chungman ite daw ikwa i wan ra i te ga wi de ai hapo disikon sil knang yo ben skemi yagni sengkor hapo ge jylla hapo ge district ngi